Busheni mwo bakemba nangu muri bumba ili apara bakwaya nangu ba press team abemba abarefwaya ukuimba ukwabusaka murefwa recording audio recording iseni kuri Masani Records. Masani Records ba producer ni ba Paul Masani balapanga ubusaka ama audio DVDs balarekoda bwino instrumenti nama vocals inoni studio yabo studio na twatama equipments ayarekana yonse fyo murefwaya ngachakubati murefwaya urwimbo rwenu rumfike bwino urwimbo rwenu no urwimbo rwako bati mure mfike fileya awe nga murefwa urwimbo rwako bati urwimbo rwako anshiwa bwino rwako bati murefwaya ngachakubati mwatwana ku TV station nangu kuri konse ku radio studio kwako bati bekana kuisafye pa Masani Records ngamulefo kwishibira pwefingi iyi namba ile pita pa screen yo ine tumwabatumina babera kwa chipurukusu ngamulefu ba mu town pa Munungushi station mwaranda ndea kwa chipurukusu mwakwera kulo kuimikisha pa malaiti ngamwaikira pa malaiti kuisavene chimusebo straight icha kwa Musalu ngamwafika kwa Musalu kwa liba transformer pa bafye imo kwa bafye kwa pa bafye imo transformer ngamwakoneka ku right mwapisha fati pali Masani Records bala mirangirira epa berere studio yesu ngamulefu ya album pa cheap price busheni single yo mulefu okufunya at a cheap price come to Masani Records kabiringa mulefu ya okutita aya ama amplifier mulefu okutita aya ama microphones ama speakers nangu filimbe fya pusana iseni kuno kwine kuri Masani Records mwana twarami tipisha pali affordable prices umutengo wa kuchechi twarami pera free elo mulipireko nakamutengo fyaka nono fyaka kuchechi namkwata kitchen party namkwata wedding namkwata conference namkwata okusefya ukuli konse iseni musende ama speakers iseni musende ama microphones iseni musende ama amplifier pamutengo watchpa fe wakwalesa ama drum sets yonse ala mwe bantu fintu fo mulefu wa muchelwe ala no ikatana kuchani iseni ama drum sets aya new ifilimbe fyanyu ama speakers ama microphones fyonse finatkwata Masani Records the cheapest in Mapalo, the cheapest in Ndola, the cheapest in the Copper Belt, the cheapest in Zambia. Masani Records eba liko Mundola, eba liko mu Copper Belt, eba liko mu Achipurukusu, eba liko mu Zambia. Kamulefu efintu fiwame iseni tulishe natkwata keyboard natkwata fyonse ama computers fyonse fwaikwa kemba mulefu etaranta lyenu kuya pantanshi iseni kuri Masani Records bakwaya ba praise ababa mwebe mbira lesa bonse please na papa tate kwesho kuya kumbi mwikatana kuchani pantu umutengo wali ba affordable nanguta ubomba kukwanisha Masani Records fyachipa fima recording tumeni fe nambe yo ine ili pa screen iyo namba mwatuma mwala ishibira pwefingi mwala kwate shuko lya kulanda na ba producer ba Paul Masani ndesubira tuwa umfwanani